godine praktično sadnjom prvih čokota koje su na putu između Palića i Subotice u ataru sela Radanovac. Vinogradi se prostiru na 5 hektara i u svojim zasadima imamo Sauvignon Blanc od belih sorti, Muscat d'Automnel, imamo Pinot Noir, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot i naravno Shiraz. Rajnski Riesling i Chardonnay kupujemo. Kupujemo i još neke druge sorte, ako je godina lošija, to je ne krijemo i svaki put kažemo, iz te berbe je tog grožđe kupljeno. Chardonnay uvek kupujemo zato što sorte koje mogu kod nas da se pronađu, kalemovi sadnice, kako ko voli da kaže, ne daju baš najbolje rezultate u hladnijem klimatu koji je subotički, ali zato crvene sorte smo dokazali da daju izvanredne rezultate i nadam se da ćete se i vi složiti ili saglasiti sa tim. Neću puno pričati o samoj vinariji, još ću samo spomenuti da sva vina do skoro su bila čisto sortna vina, što znači da sva vina koje vinarija Dibonis pravi su od jedne sorte grožđa, a od ove godine prvi put je flaširan i naš kuve, odnosno kupaža Shiraza 60%, a ostatak, znači 40 preostalih posto je Merlot, Cabernet Franc i Cabernet Sauvignon. Nekoliko nedelja nakon flaširanja se pojavio na ocenjivanju na Beowine Fairu i osvojio zlato, što je jako dobar rezultat za debut na jednom vinskom ocenjivanju i tako brzo nakon flaširanja. Nedugo potom smo dobili kontrolni broj i na toj degustaciji za dobijanje kontrolnog broja smo u tom trenutku bili vinarija sa najbolje ocenjenim crvenim vinom u državi u ovoj sezoni dobijena dozvole za flaširanje, odnosno kontrolnog broja. Pored vina, naša vinarija je i destilerija. I tu smo, poslovno mogu kažem, najtrofejnije u Srbiji. Osvojili smo 3 od 4 svetska kupa rakija, što sa pojedinačnim rakijama, sa najboljim u svojoj konkurenciji, a konkurencije su uvek od istog voća, od viljamovke, od dunje, jabuke, loze. Čak sa komobicom smo osvojili apsolutnog šampiona kvaliteta i te godine smo isto poneli titulu šampionom generalnog plasmana. Predlažem da pređemo na degustaciju vina, pa bih samo zamolio da se sipa Sauvignon Blanc. Dok se sipa, ispričat ću nešto o tom vinu, o toj sorti i tako dalje. Sorta kod nas, zato što stvarno Sauvignon uz Chardonnay je jedno od omiljenih belih vina u Srbiji, vrlo su slični mirisno i aromatski, da ne kažem organoleptički, svi skoro srpski Sauvignoni, pa je naše novo ujedno i osnivač vinarija odlučio da tu bude malo drugačiji. Sauvignon ima sortne karakteristike da na nosu, što se kaže, ima arome, pokošene trave, vreže paradajza, znači nešto zeljasto. Mi smo to potpuno izbacili i izbjegli u našoj tehnologiji spravljanja i proizvodnje Sauvignon Blanca i time smo dobili njegove druge dve sortne karakteristike, a to su cvetne arome i arome voća. Cvetne arome, recimo, zove, malo možda linde, nekog prolećnog belog cveća, kako bi to rekli, i u završnici fin grape, neko tako tropsko voće, da ne dužim previše o tome. Što se tiče samog Sauvignona, on je vino koje se najlakše može upariti baš sa tim njegovim sortnim pratiocima aromatskim. Često se služi uz neko grilovano povrće, laganije bele mlađe sireve, ali može da se upari i na mnogo interesantniji način, što smo mi pokazali dok smo radili istraživanje kako se vina mogu upariti lepo sa čokoladom. Kreativnost, prepuštamo tu vam, nije velika tajna, samo treba naći nešto što će ih spojiti. Može da bude neka fina mlečna čokolada čak iz njega. Kako se vama čini ovo vino? Neću vas pitati šta vam se dopada, uvijek pitam šta imate od zamerki ili sugestija za promet. Vrlo lepo.
Sva crvena vina koja proizvodi vinarija Di Bonis su barikirana i suva su. Ne pravimo polusuva slatka crvena vina jer smatramo da ove sorte koje mi pravimo ne zaslužuju takvu izvedbu. Od desertnih vina će biti jedna kasna berba, ali od sorti ne bih sada da otkrivam koja će biti. Ove godine ćemo prvi put pokušati to da uradimo, jer smo svega 2 puta uspeli da napravimo ice wine. Za 10 godina koliko vinarija aktivno radi sa opremom koju ima, samo 2 berbe ice wine smo uspeli da napravimo i jedina vinarija smo u Srbiji koja ima svoj ice wine, ostale možda 10 boca. Napravljeno od crne sorte, zato da ih spominjem sada. Ovo pitanje je bio Pinot Noir, berba 2008. i 2011. Cabernet Franc, sorta iz Bordeaux, znači francuska sorta, nalazi se vrlo često u Bordeaux kupažama i koriste je kao začinsku sortu, baš zbog izrazito bogatih začinskih aroma, vrlo visoke voćnosti, što bi značilo da su arome koje možemo pronaći u Cabernet Francu, višnja, nekad trešnja, može biti neko crveno bobičasto voće, može biti crna ribizla ili kako neki nazivaju kasis. Ja taj izraz baš ne volim zato što nije naš domaći, pa imamo lepo izraz crna ribizla, možemo ga lepo koristiti. Može da se nađe šljiva. Kod barikiranih vina neretko je tu i biber, duvan, koža. Jedno vrlo bogato aromatsko vino, iako nema toliko bogato telo i toliko tanina kao njegov potomak, Cabernet Sauvignon. Znači, Cabernet Franc je otac Cabernet Sauvignona, otuda Cabernet Sauvignonu taj deo Cabernet, a majka je prvo vino koje smo pili, odnosno Sauvignon Blanc. Nastalo je spontanim ukrštanjem i tek nedavno, 96. godine, kad je urađena genetika i ustanovljeno da to nije samo Cabernet, postoje dva tipa, odnosno 2 vrste. I jako je retko sresti ga u Srbiji kao čisto sortnog u boci. Baš zbog toga što ga ljudi koriste da dodaju neke karakteristike kupažama koje prave. Da ih malo plemene, da ih malo smire, da malo umanje tanine koje često Cabernet kao nosilac te kupaže ima u velikom broju. I za uparivanje sa ovim vinom stvarno može biti jako velik spektar. Mi smo njega uparili sa jako puno proizvoda čokoladnih, a što se tiče hrane, idealan je pratilac nekog laganijeg roštilja. Kad kažem laganijeg, to bi bilo mešano meso, ali bez nekog bifteka, ramsteka i tih teških crvenih mesa. Uglavnom bi to moglo da bude neki ćevapi, neka vlevena mesa, običan ražnjić i ne previše začinjeno, zato što bismo onda ubili tu njegovu karakteristiku dopunjujuću u uparivanju sa hranom i vinom, da on sa svojim začinskim aromama jako lepo se uklopi sa jelom. Pa bih predložio da pređemo na prvo crveno vino, nakon kojeg ćemo napraviti pauzu, jer 2 preostala crvena vina su starija znatno. Merlot iz 2008. godine, a Shiraz koji je, da kažem, ponos naše vinarije, on je iz 2009. i već 2 godine osvaja vrlo prestižne nagrade u Srbiji i u svijetu. Pa, uživajte u Cabernet Franc. Inače, jedan od 3 čisto sortna koji se, ili 4 možda, koji se nalaze u boci, a da su proizvedeni u Srbiji. Znači da je jako retko da jedna vinarija ima čisti sortni Cabernet Franc flaširan. Često, čak i vinarija Radovanović ga koristi u kupaži sa Cabernet Sauvignonom, kao što sam pomenuo, a neki vinarije ga koriste u malim procentima, baš kao začin. Što vidjet ćete da li je opravdano ili da li je on dovoljno dobar da bude sam boc. Uživajte. Suptilnom razliku. Flaširan je mnogo ranije. Ovaj Merlot je iz barika izvađen u januaru ove godine. Što znači da je u bariku od 2008. da izračunamo skoro 7 godina. 8 godina će biti negde u oktobru, recimo. Skoro 8 godina, 7,5 godina. Vino koje je sačuvalo jako veliki deo svoje voćnosti,
ne bi mu se dale te godine. Ali ono što je stvarno karakteristično za Merlot je da je on nešto intenzivniji, nešto jače od Pinot Noira ili crnog Bourgondca. Vrlo je voćan, nešto manje ima tanina koji su vrlo fini, intenzivne rubin boje, sa ne toliko puno začinskih nota, ali ima vanile ili što bi neki rekli šlaga. Imamo arome višnje, šljive, kupine, a vi sad dalje nastavite da analizirate vino. Što se tiče Merlota kao sorte, Merlot je isto sorta iz Francuske, iz Bordeauxa i isto je česti ili praktično nemoguće ga izostaviti iz čuvenih bordovskih kupaža. Baš zato što on jako utiče na voćnost i baš otvara vino i daje mu svežinu. Kad kažemo otvara vino, gledamo na taj završni proizvod, odnosno na kompletnu kupažu. Pa predlažem da nastavite druženje sa Diboni s crvenim vinima uz ovaj menu. Vinarija Dibonis je prva vinarija u Srbiji koja je posadila širaz. Tom prilikom kad smo se savjetovali kao vinarija sa stručnjacima koje sorte bi trebali da sadimo i da li širaz eventualno može da bude jedna od sorti koju treba da sadimo, smo dobili odgovor, ma vi ste budale. Što biste vi sadili širaz u Subotici? Vi ste vina sa Peska, treba pravite Riesling, Rajnski, eventualno nešto drugo od belih, neki italijanski Riesling ili kako bi trebalo da ga zovemo ovde Grašac. Šta vi glumite s crvenim sortom, pogotovo sa širazom? Pa on je za Novi Zeland. Novi Zeland ga je proslavio kao sortno vino. Ako vi napravite od širaza nešto što može da se popije, da se proguta, ja ću da pojedem svoj diplom. Pa mi smo flaširali širaz 2007. prvi put, 2008. drugi put. Sad ćemo piti 2009. godinu. Gospodin još uvek nije svoju diplomu pojeo, niti pocepao, iako mu je uljudno poslata boca da proba. A gde god smo ga poslali, vratio se sa bar srebrnom medaljom. Kažem bar, zato što uglavnom osvaja zlata. I 2 godine uzastopno je osvojio baš ovaj iz 2009. veliko zlato i titulu apsolutnog šampiona na Beo Wine Fairu, inače najvećem vinskom sajmu u državi. Ove godine čak dobio više bodova nego prošle, što se baš ne dešava tako često. Inače, sorta Širaz ili Syrah potiče iz Francuske, iz doline Loire. Iako ljudi kažu i tvrde da je to persijska sorta, da to nije francuska sorta, ne, to je francuska sorta, genetika je dokazala i ona je u Francuskoj bila zapostavljena. Isto kao i Cabernet Franc koristi se kao popravljač, kao začin u kupažama da da kupažama punoću, snagu, boju, lepe tanine, kompleksne arome i Novi Zeland je pokazao prvi da Širaz ili Syrah, ali u Novom Zelandu i Australiji, u stvari najviše u Australiji, su pokazali da je on sortno izuzetno zanimljiv i da je izuzetna velika vina. Mi smo baš zbog toga počeli da gajimo Širaz i zovemo ga ti Širaz. U Francuskoj se zove Syrah i sad neki sommelieri prave tu podelu da je Syrah vino od sorte grožđe Širaz ili Syrah u Francuskoj napravljen, zato što ga oni ne barikiraju toliko dugo, nisu toliko kompleksne i vrlo, da kažem, teška vina. On ne može biti lepršavo, ne može biti lagan kao Pinot Noir, kao Cabernet Franc koji smo danas probali, on je stvarno moćno vino. Vidjet ćete i po boji, i po aromama, i po svemu što to vino posjeduje, da je on stvarno veliko vino i da je s pravom doživeo taj procvat, da on ima svojih 5 minuta i da dolazi sam u bocu. Inače, ovaj gospodin ima 15% alkohola. 3 godine je dozrevao u bariku od američkog hrasta i slavonskog hrasta. Svi barici
iz vinarije Di Boni su proizvedeni u Mađarskoj, u fabrici Barriga Trust. I ne bih dalje da pričam o ovom vinu, neću čak ni o aromama, jer tu bi mogao da pričam bar jedno 10 minuta. Jer Širaz kao sorta ima jako veliki aromatski spektar. Voćni, začinski i već posle nekoliko godina dozrevanja on dobija arome koje su sekundarne i tercijarne, odnosno koje se nazivaju buke. Pa je tu i koža, tu je duvan, tu je kafa, tu je, ako je barikiran, kokos, vanila. Čak se može reći da Širaz ima jednu aromu koja se graniči sa nečem što se zove vinska mana. Odnosno da je miris na konjski znoj. Ne, Širaz nema miris na konjski znoj, on ima miris na konjsko sedlo. I to je njegova karakteristika vrhunska. To je jako hvaljena karakteristika kod njega, kao što je petrole aroma hvaljena kod Rajnskog rizlinga, koji potiče iz Austrije, iz Nemačke. To su njegove karakteristike i zato je on vino koje se uparuje sa vrlo začinjenim rapstekom, biftekom, sa jagnjetinom ispod sača, sa kajmakom i raznim nekim začinima. Čak može da istrpi određenu ljutinu, ali zbog svojih tanina ne vodi previše sok, kao što nijedno taninsko vino ne vodi slanu pršutu ili nešto što je previše slano. Vino, definitivno, koje bi moglo da se popije uz neki razgovor, uz čašicu, da bude deo čašice razgovora, što bi rekli, ali je vino koje stvarno treba upariti s dobrom hranom i podeliti ga sa prijateljima. Jer ipak je to ponos naše vinarije i prvi Širaz koji je napravljen u Srbiji. Pa da ga poslužimo i da vidimo o kakvom vinu je reč.